eri ninduan puidan korong ay may tan floor amendment pukat ang floor amendment silibu pa sa glimaw le banyari sa glimaw ay menuwa kara Georgia tong Ria Honorable Senator Perez and kakabese floor amendment wat pang kupurakan Kalangan Senator Carl, Senator Perez. Kalangan kami Speaker, kalangan kami National Chairman Mao on Finance. Mr. Speaker, honorable members, chorus. Speaker Rowan, to talk what we are want to talk in the main sanganayo. Katpanayo, we are in conference one. O Kirailgan, Padavan, the Katpan Kuburan Committee, Yemen, a 7-man way, men gather level up. O me attachment me Sanjan Nan Korong, each should have pattern floor amendment watch. A Busansal breakdown gun me, Israel option way, among men gather level up. Where are you? Messangayo ni Orchuk. The dog would Panuyawan and Songumban what? O Ira Japiadar, the dog would nan Kang and Meeting Gay, or Coconapaner breakdown Sansalvan Kuburan Committee. O Imbe Itanto Ilangan when Matalim won the Kasalaban once out the agriculture fair Van Wian and Chongpung November. Yarolap, Mr. Speaker, attachment me Sutapatuano, Kolokol, Irachikutan chorus, and Yawan, Alaboy Boykan, and Song one sharp, the Kasan Pang Kasansan and Parwoods. I met Yorlap, you look at Kuburkano, Kalapa, the Kainamo. Senator Perez, Yetamas Senator Flora. Kalangan Speaker, ay tungalwa sa talban ko promi on the honorable members o correct. Speaker, ito ang kato ng kawawa niya, mga attachment no sang mira po di flora amendment unit o tatanan na niyo makayo ko sambay sang karo Speaker, nagod mo pitata agriculture fair Mama Salang food security. Mama Salang agriculture mauya. Tilapan sa pagmatalas TPN Pontayo Otosan. Ari mekot nutan sa wasakairtan wansap o sa matakan kasi bugi patuan ito. Tayong sa patay. Sang negara po mo yata motion ng close to that. Kariyaman Sila masih ben floor amendment silup kepai siak limau lebihnya siak limau dan pun siak kemagut harus mengujung kemagut masani yai o masani so kemagut poita harus mengujung floor amendment word masani yai o masani so kemagut poita rok tai supplement kita floor amendment silup kepai siak limau lebihnya siak limau ini floor amendment Speaker. kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko po na mo yun, bangko po rakan koros. Wow, karakarak, kamagod maluwat kaya rin kak, uya ko po rin floor amendment, silubo ko pa isa ko, no, laman niya rin sa klima. Diyan lang mo kamaguto, koros mo itong kamaguto, masa ni o masa ni show, kamagut paita, ro, miya masa na ba? Kailangan may Mr. Speaker. Kami, Chairman Card. Ito nga luwa sa bal, bangko po rin mo yun, bangko po rakan koros. Floor amendment, silubo ko pa isa ko, no, laman niya rin sa klima. Uya kawaitin Honorable Senator Edwin, no, Honorable Senator Abis. Ong sa umakamigin mo ni onin tuwan kawaitin Senator Perez, pinento tawag miya, nan karunong yung uyawin, di ba isang anayo. Pagpag mualwat yan ka, kupureta wantala nen, ang kagpadulang wen pangilap, o wantala nen, ang bilkagpadulang wen sa buwafik.
wewe bena mesi tungalen ki Agis buksang inting dan Flora Amendment Watch. Wewe bena memie Mono buka dan yang sewase sangan tadag me maluwat sewase ki Colonial Town. Kasarawin pasan ko sen. Dame pato tinan Flora Amendment Watch. Dengan uyagi ay sakar misik po padawan Constitutional Convention. Kay muangi uya pentadagang Constitutional Convention. Kusunet kung kamanamanta. Nagwagi ordinance pang kamanamanta sang boy riyawat. O kusunet uya pentadagwat. Pero buwagi tadagwa say miya banapal. Uya sa my chairman. Yan kak say kilong Flora Amendment Watch. And men pagi Flora Amendment and uyawita. Napan padawan me tatawag mo pan uyawi pan yang agi kasarawin 40th anniversary in pasanan kosanet and win sa Buafiko win mokilo pagkaman by Mrs. Speaker ano wow karagarak iman kamagit maluwat talang ka file Flora Amendment so utarwa day tungal iman batuan kahit then sa world manola ko Chancel Iban po na siya kamagito po yay offerer Flora Amendment may yay uyang motion mo. Paros mautrong kamagat and motion and file Flora Amendment silip ko pa sa kuno ulit niyari sa klimaw masani yay uwa masani show kamagat pa itar. Mr. Speaker Yay the Flora Amendment Speaker. Saan po siya ba? Senator Irons? Kalangan Speaker, kung kubura mo na iban pato ay tungkol sa karan wow, kay puniyan pati na te, wow kan kay punitan, may pato yar nilang. Meron wow kin ko mo Speaker, wow ki Vice Speaker, patuon wow ki kampagapay Honorable Senators kan Koros, patuon wow ki rekan may patien sa nan mall, o itong wawang tuon tayo tunsak. Speaker, kung kubura sansal me sang kids delegation in Waynet at tungol Flora Amendment me riyaw me bit LP number 360-25. Pero kung kubura iban sa pita mas Flora Amendment silbugi paisak payo lepinial riyasak limaw pagkak chailan kacang nan masin po pagkak karyaman. Chancel ang mga kamagito, karos maudong kamagito masani yay uwa masani show kamagat pa ita. Tayo kacang nan masin po pagkak kamagito pa ita. O ipan po na siya Senator Irons. Kalangan Speaker kaya sa bali tungkol sa karan wow. Speaker, kasansan me nuwaw o karkarak kamumatawat songasongan peki sabulmen punti ariyapot me patunan Waynet. Iyo, makin patulong balik kamar, pergi balik di puro, iyaluat makin kata kepada Israel kan makin selo kata sang wain materanin, ma persin tahu sekali ban, lakam paliban, leleng kapal. Esensial roundwood Speaker me sin causeway me patulang ni peruso, esenitiero peruso, pan peruso. Niye elen ola ke pan peruso eri patuan kamelele me okone kamotawat duwa karkarat it delegation Waynet patuan long sagara kubur mawon katwat enka kubureta po paching enka kuyawiyang de binyadgot po enka sewase melel main pumpikan makin puwit po nalwat karyo botinal Mr. Speaker yay al me patotala ni kalapuso patotala o lel mulilap ni tenpas isanan kininet sansal menan punpi ranwat al potet yang ini nola erbil pakpaki kubur mawon molwat en ka kubureta pepiti en ka patiala osa olan yal potet ye estimate patolong Mr. Speaker
Isu patuan kami sesuatu yang patukinan ke atas yang Flora Amendment buat. Sang ni karbawa speaker men patuan nyata kamu kaki Flora Amendment sini bukan paisek payu lebihnya risek lima wan kak patelang komitian PWTC bukan kak kapali ini nei ono pak mau kalangan speaker. Chancellor mo kawaitan Senator Irons. Harus mo utung kamu gitu masa ni o masa ni so kamu gitu paitar Flora Amendment buat panasain lang komitian PWTC. Wachansal manan karwaru yumet to komitian PWTC yang report anjo karwaru. Biar Flora Amendment kamu Senator Irons. Kalangan speaker kurang kaisa bali tumal sekarang wa speaker men patun nyata kamu kit molwat dan kak yoku purki Flora Amendment nampe sini bukan paisek isu lebihnya risek limau o pagi karyaman. Chancellor mo kamu gitu harus mo utung kamu gitu masa ni o masa ni so pag kamu gitu paita ran pilih pun Senator Irons. Kalangan speaker nuwawo karkarak kamu matawat kamu songan peti tan kupurakan kuburmawan molwat engkau kupureta o simsenskis pe net district government engkau kapaliki 2025 net district impiokai dapat patunuan calanan speaker ime patunan Flora Amendment silupi paisa kisu lebihnya risek limau bagi molwatan kak nuwaw karkarakan kak sabulman kita kalangan. Iya. Senator Flora Amendment kamu Senator Perez. Kalangan si speaker di kabanggi kamu tawat lebih luya sian kagawagan finance committee na mention na yo o tistat o ay chongalagan bilu mon committee o justify rabugat so bil mie breakdown in one more in chansan ayman barawan to ban chansal ban kuburgan korong ban ananwat uyawin mention na yo o mie utupasang committee and finance o mie bil attachment kologol breakdown in o yat metatawagot pan uyawin I kamela mama kawawo itara tan kak winsabol man kita pagpagan winet pwedeng insongan momot songan gak putrungata one sab na win pon pay ugtan gak pil tayaki one sab ukat gala kolong ton tipshugan with paying jalgak kairatan and win pon pay. Jangan karabe may patungan ta kamukit chan gak project demasin ben Flora Amendment o sabul man kita. Karyaman. Chancellor mo kamukit mamie koros mo utung kamukito masa ni o masa ni so kamukit paita ter tingtir masa ni koros mo utung tali sabul man kita Flora Amendment silip kupay sa wal issue lebenyari sa klimao masa ni o masa ni so kamukit paita o tabi sabul man kita Flora Amendment silip kupay sa issue lebenyari sa klimao. Biar Flora Amendment Speaker, kamu Vice Speaker. kalangan speaker sagara gamu memot kasambalwat katuan taki memot kasambalwat dan tak yogi burki Flora Amendment number silibigili may saklabanyari saklamao o sapulman kita. Chancellor mo kamukit mamie koros mo utung kamukito masa ni o masa ni so kamukit paitar pagi paitar tayo bang kerjaan masa ni pe uban po ni sama operer and Flora Amendment Vice Speaker. Kalangan speaker ipatuan data tunuan jadi melay punin wow and government tunuan kipin out kita tunusan kausap kangan marwal lang kanat isap mapukawag tukawat mintuan kasandian liatan tatak and government tunuan kipin kalian siyak na apali makutin makut koros na kita makutin one shop one seat o saman pagkawan kan may bitman koroson po ni kung atakortan tayo way ang same way irawat kalasang ni ipiton
constitutional government dan yon kiti upawat riyaw patpatuto itu ngalang katung bagi parang nakiero maluwat upon the state government sawas kiyang tatawat mayawiro in sakla pagtamelal wame kapwabil niyan sawat kalanan patulan ni Wiglan yung kusunda tong agriculture fair o talal lumakit patuala tapon mo patuala sang nanonian Pontoy cultural fair dapat pana o apalita to kaprapatuot mawiyaw na nun paruot nan plana patulong yung misansalpan kuburan mumutuot ay suto apalita wansap abot ito kalam patangal ang uyawiyang sa takan ang makitin kasiyay takamatungan siyan lay o pilmi ang liyakan kasiyayan kukiyatapin sa katay o pilmi at sagis resoti kayo na iralwiya makiniyaw kukote ari nan pagpag kaplanin sak mapinunuaw kayo lang apan patpatun wantala panan pwede kalangan ng maluwat sabta sa wasa kaluwat tar na kiyaro nuwan niya yun na taytayt lang may lumakituwat nakak sang nakibrumaw tayo nga nandayakot pwede source kay kung tayo state akap tar na kiyaro o parawat ni pakpam niya akit yung municipal government congress o in-kind contribution sang tono partners na kanya sang antukan patuto ang sansal niya karma tarwat niyawi fiscal year mapakajan patularan niya pali padbatun sinnan sama dengan panen o tatok arinya pakpamnya wan kakyang tungata planan kairtan payon oy o makak wan kitikak payamaw yang tulong agis kapay wan pralang ral somot sauset oy ralakan liyakan makin wala yang kutiyata pintapatalkan yaral ng yaki promotion tamen kasan planning shop patong attach pamatan flora ng minute yan men kawit ang momot kasan pala ay sakaratang motomot met man figure pamukubro o honorable members kan pala Kailangan Vice Speaker, mawal ban po na si mga Senator R2 Kailangan ng kubro mo, Mr. Speaker, sa karatahan, wow kapat-dapat, nailaluan kun komoy, nailal floor, o yung honorable members kan karo, so irailakan na pati ang say. Mr. Speaker, ikasambal ki floor amendment na sansalasang riyay Vice Speaker. Iminan sansal ma floor amendment na chaylap chena paliyala, sansal ma karong-orong uyawiyang. O imin uyata motion me floor amendment 350 and bilsangan mom me uyawiyang net matalani makarong-orong uyawiyar imin uyata floor motion ma kakubur lang finance committee po karong-orong ang kakuyawit po yung kakapachayang mo po miya bilsangan tatawa ko siya delegation in Sogas kabil kapitalong ija me uya lab sa ime min pagkita ma floor motion met kakubur lang finance po karong-orong uyaw pa yang me jekan na karong-orongan uyaw ay mat me pagi uyata floor motion Sansalang mau kamagut memiye wipatulong impio kayat kang yaw na mas silisya kayo 2026 kami mo miye to time and karong-orongan uyawi motion na boydan ka kabur Kamal ko na ito. ay kamal say kamal ma Mo iman
Tayo Buya Kupur, muna tayo kung multi, tayo katkat nan masanaban floor amendment. Silip kilimaisak, labanyar isak limaw, wipan po na sa Senator Ardu. Kailangan ng kupromo, Mr. Speaker, po ako, wewe na mamiya, o uya ban wawon tatak, I mean, withdraw, yata motion niyo, yan kak withdraw, motion may ikasaleta, o may floor amendment, silubukil may isak, labanyar isak limaw. Chancellor, Senator Artui, withdraw your motion and assignment. Pwede ko withdrawal o mayor. Ang tayo katkat nan masanaban floor amendment. Silip kilimaisak, labanyar isak limaw. Kamu Senator Carl. Kailangan man, Mr. Speaker, itu ngal wasabal bangko pura mo yo bangko pura kan koras. Imen uyay tungal kapung delegation ng kitibo kawit name ara padawan. Tansan matatawad legislator bill patcheng nan tiyan monin mo. O tatawo po ita nanwin kici. Imen pagka bangko pura kan kukuha naman chairman. Riyang committee moni ikawait memiyamet. Floor amendment kan koros niya kan mokit yay mo pong uya prerogative naman chairman. Napuha mo tayo tungalan ki tayo ganawagi yung naman chairman tatawag mo bang mokit na tungal tasapon mo committee. Ang tatawag mo delegation ng kitikap talong wawabe na mesan. Ipadang delegation ng video utung maluwat engkak sabon man ko kupur mau o kawai tata kamanaman tan floor amendment wat mentung alen ki yang semua wo luke local government cekan koros me kau na sangan tadaw me tuwa me taran bil kap long plan kawait me tung alen kenang karong-orongan ayo essential met tatawag na yo karong me uyawi ang rariyaw sa was ang 40th anniversary in pasan ng kosanadakan o impio kay tami padawan me utang karong pan uyawi kamagid me padawan constitutional convention me kambagabay Senator Leben kamagid amoy padawan me utang karong pan uyawi tatawagan me sudah yang akimpio kayo kasarawin pasan ng kosanet ako tang karong bang yaw essential nan kamudan kosan ugudaglan kosanet me Senator Irons bil kapitolong me bit elenet sabil wawa ba na ni may sama ang kapitolong ni ya floor amendment o assign ang committee arima mi iman uya itong alsakar mesik pangkupuran Senator Artui o men pagkapan ko pura tatawagan committee moni miya chairman o kawit kan me miya agdaling ka ko wapan Mr. Speaker ipadyan delegation ng kiti yang tatawag o masala ko pura men nuwaw karakara kamagot tayo ng kagriting tumasan ta Chancellor mau kamagot mamiyayer karos mautung kamaguto masaniyay uang masani show kamagut paita tayo rutung tiyan masanaban floor amendment karos mautung floor amendment silip kilimaisak labanyar isak limaw masaniyay uang masani show kamagut paita ruk tayo sa bulaman gitar floor amendment silip kilimaisak labanyar isak limaw. Bilis man Mr. Speaker Kami Chairman Card. may Mr. Speaker itungal wasabal bangko pura mo yo bangko pura kan koros imen uya itungal sakar mesik puki ananin kapungbunglan floor amendment may yang aki jalanan may ban patulang wen pengilab wen sapuakit jalan ka kamal din na binaso subukan ka kapal to kupura mo kalangan Tayo kamal di malab na so Kariyan. tayo kamal di kami tayo kamal maaboy ko motion
tay sa pale ro na sa matel uyak puro mo na tay ko maltik tay kat nan mas na ben kamatang ko sa net slip ko na isak leben ya reisak limao. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan kores. May Mr. Speaker, essential me. Saya ket nan masin ben kamu tangko sa net silub ko na isak leben ya isak limao. O floor amendment magtail up the count sak. Ain kak to sela o kamagad malawat. Kaya kak uya ko purga floor amendment silub ko lima isak riyaw leben ya isak limao. Chancellor mo kamagutan chairman koros mo tung kamagutan masani o masani show pag kamagutan po itak tayo bang kadyanan masani ba may kumura po na si mga chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan kores. Ibata, Honorable Senator Edwin, na sa Puafik, o Honorable Senator Rapis, o Kaptalong Floor Amendment, silip ko lumay sa kriyaw, limaniyari sa klimao, malawatan kak, kamanata, wan muna riyaw, wan kak, Padyang tatawagan kasarawi ben 40th anniversary in Constitution Day and way kasambal riyawat. Talanen and kag patulang wen pangilap o talanen and kag patulang wen sa Puafik. Well, what my Mr. Speaker and Chancellor may Bluetooth pon kaway din mayor in sa Puafik o mayor in wen pangilap. Iralap ikawid masansal nan floor amendment. Kailangan may Speaker. Kailangan chairman kapesi te kawewan floor amendment. Kamagit challenge sa gulman. Ana mo magpura mo ni ban po na si ma kamagit mamiyaya rak magpura po na si ma Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Ibaron yang utrong irawat sa megot may men patuan. May guburaya may ban patuan katiyasang lamang tayo mabasan ni. Mr. Speaker, imen en chancel buat kisahon momen kamu ada pukat sesebang kak parda lakap tepali. Bagi songan kak aliadian sumau ong wat kerja on pilot. Kami men patuan Mr. Speaker, samarai togen ranwat. Jai sabun man ki kopong lan olen pompe. Imenen en gak pikte ban kuburkan. Yan som wale ban way karasab matellim ban pagi tala nan when wali constitution. Imen en der we kartarasium way koros pantu banat. En kak bisansal nan sambrail katian ranwat me katian legislature me mia way me waliba me pamen mia way me waliba me riaman o mia way me waliba me amen en kak chantian nan kubratai ranwat me yan sumatai ban ang pagpangkan sang way kan en mia distribution formula yu pagdal mangi me moni kan magdai langato Patrotan nuan we have a distribution formula. Remember Patrotan to run what where again kuburte kuburam o madaling banal nen avan nen lel wasagan me aban paki. Jalan kak pugati run what me nenen moni utanagan toko mangon aramas. I met my men Patrotan speaker. Aiman utung kamatawat itai banapali ongnan samatail wadawat kerja on pel siluga wanai seklamila roi seklama. Kailangan masilar masa na ben floor amendment silip ko limay sa kriyaw limaniyar isak limaw ay ban po na siya kamagit na miyayar kailan utung ito masa na ben. Karos mautung kamagito nasa ni yay uang masa ni show kamagit po ita tayo utung ito Masa na ben floor amendment silip ko limay sa kriyaw limaniyar isak limaw.
Horos me utung floor amendment silup kulimay sa kriyaw, liban niya sa klimaw, masani yay, uwang, masani so, kamagut pa ita, tayo sa puliman kita, floor amendment silup kulimay sa kriyaw, liban niya sa klimaw. Miyento floor amendment, kami, Senator Net. Kalanan kami speaker. Imen patrowan pata sa Wilmington Committee and Roshan Mao o Senator Koros pwe ki rawet ban toke o pitata trial corruption. Mon iban patrola itungal sakar misigilang kay pwini and ongan nilap patra ang kupuramo yo wanaki at ang kupuramo masan saler onan wasan uyalam lam itong al sakaren waban kupuramo wan ke vice speaker wan ke honorable senators Koros o Israel kan me patunan kaleri patran uyalam lam and ansok set nuwa men patrowan Kapitelong floor amendment nembis silip kilome seksilu lepenia resak lemau Thailand kedunu ya lamalam rio kupuramail me bang paita kagkaryaman Horos me utung kamaguto masani yay, uwang masani so, pwede kamaguto paita, kaya bang katiyanan masani po, may kupurin po na sa Senator Net. Kailangan kamu ya itungal sakarada nananson masan aban patroan oralap irakayu tralalop sangnan healthcare premium and apali referral medical referral mesan saler nan kamu matawat irakariyaw talanen labs ong semenakan actuarian imet ni oralap may Mr. Speaker ipan patrowan itimet o moitang kupuran kapatapat kaitar wasakan mesuritar na itungal sakartar lap kalangan speaker Kalangan Chairman Net, pwede kapesi te kawe one floor amendment. Kami Senator Perez. Kalam Mr. Speaker, I kabungki floor amendment mesansal ban kuporasal po kaya panapoli haramas and when ponpay Koros. Iban mukungkuri ban paruan megot mepit kam matawat. Iman paruan me samaray togan ranwa tawayo. Main kauno kalep magakatin uya o present of kupung. Udaraban mie sabungan tatok ikamaban sa madail ugidaglan rules of procedure magiyang rail to natong kanason encroachment. Kami patuan ng kamatawad syurara masaman kak watapot sang mga kodi ng lukobe sang ng lukobe kodi chonton. Udara masaman ba sang color joy Sansan nan biluat, riman paruan pagi, ansuma encroachment wiyawi. Rangak kabarak pana source me kamatawat mamasin lang. Ay man paruan Mr. Speaker, yutung mapuik akak, bol panaramas, anana mapotapot, ang potapot, machontol na chontol tour. Masyo abnormal. Ay may man paruan kawit sang nagarabe man paruan pagtan rodeng dimasin po sa bulman kita. Kaya man Sa klimaw, masaniyay, uwa masaniso, kamagut paita, tayo sa bulman kita, floor amendment, silip kulimay sak silu, laban niya rin sak klimaw. Speaker, Hey, kamu Vice Speaker. kalangan Speaker, berdauan kami lumuro ko sa polar, manan, sang members kan, makunangan kakiyang lusukala, ilmu,
Kristo pa mumutwit. Ang nisayla kan maor pagkakamaw kapay ka naramat sa kanang way. Sang nagarabaw man speaker, meron yata motion, dalang kakatingati main motion and bill number silibugo na isak laban niya rin isak lima. Kailangan kumkupuro pa is mo na ipan po na siya kamugutan po na siya mga Senator Licanet makawatan din ba mo kamugut mamiye nan masa na ben floor amendment silub kulumay siya riyaw pwede kaya tayo paliala ramen po na siya ma kupuro mo yan tutuwa ito kung ben kasalita may akot mabitata kamutan ko siya net floor amendment riyaw Floor amendment. tayo sa pulman kita floor amendment amo na tayo bang ito yung itimasa na ben kamutan ko siya net kung ben chair sa pulman mo amawar ang tayo katla mo Koros mo utung tayo ng rutung timasa na ben kamutan ko siya net silub ko wana isak laban yari isak limaw masa ni yay uwang masa ni so kamagit pa ita tayo rutung tiyar masa na ben floor amendment silub ko wana isak laban yari isak limaw Pwede tayo ban kadlan nan karyaw kem saklan watawat sa wal tayo rule may require duplication partiality o essential me kamutan ko siya net silub ko wana isak laban yari isak limaw Pan wiyalar kamutan ko sunat silub ko wana isak laban yari isak limaw LT1. Kaya bang katiyan alusiu so ipan po na siya Chief Clerk and Lukwari Marakan. Senator Abis, Senator Archie, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, YouTube, Senator Edwin, Senator Irene, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simona, Senator Simram, Madam Speaker. Ang sansalang way masabal matay lusius metoko kamutan ko sunat silub ko wana isak laban yari isak limaw LT1 usius isak tuwaw A o sutra mawang ranwot tayo kamanalar kamutan ko sunat silub ko wana isak laban yari isak limaw LT1. Amen. Leo po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution Number FPA sa Kunula and Patmao Proposal for Resolution honoring a life and expressing heartfelt condolences of the 11 Bombay Legislature on behalf and for the people of Bombay for the passing of the late Honorable Damian T. Saul for adoption. Dahil ang kakatiyanan masin pa po na si mga Vice Speaker. Alangan main speaker nawai batuan sakara kami memot kesambalwat bagi jalan kaki alam lamji alar namba adwi sakuno labnial riya saklimau o kamanala. Amen. Dan salang mga kamaguto, koros mo utong kamaguto, masa ni Yay, uwang, masa ni So, pag kamaguto, po itak tayo ang katiyanan, masa ni po. Magpuproyin po na siya ma, i-rail, introducer in resolution. Malal Senator Artui. Kailangan ng kompromis, Mr. Speaker, purihan kay sa balay sa karataan wow. Sansal me, kamutan na lar, sansalong maluwat, i-mail itan long ito resolution kung sa pulma child melel at child ulian di puin donde yo melel kasampal yo yang pa jo kila melibilip ang kauna matokolan way man may honorable Damian T. Saul sansal nan tatakan way what chowong donde na nanlat sangat just tapaman olal nanob melel pelian kamarain bilisan sal mebil yang
biliang kach me ayo o me pitata ulieben aramatong legislature o sangan buka to me ko buka o ngan kakapalia ta pompe sarawat imet me sakar kita kalanga Senator Artui, Mietem Masinaban, Speaker. Kami, Chairman NJN ko, Senator Perez. Speaker. Iman kaptelong kamatan utak layu nambe silubugu ni may sakay ulit pinaro sa Klamao and dak masani. Nan Masinaban, Kamutan Resolution which Kamagat you Tokayel Floor Amendment Silip Kulimesa Keo, Labanyari Saklimao, Koros Motung Kamaguto, Masani A. Uwa Masani So, Kamagat Paita, Mia Masinaban Floor Amendment, Senator Perez. Kalangam sa Speaker. Iban Badawan Walianti Olakom into two spillwat Yarali ang Kawit. Utak labukat ang gagpatsyang resolution what metoko all manage. Imanan kak sansan nan kuburkan me out resolution unsa kapatosang ni sabon man all manage resumi yu o ayo nan wiya kubur wiya lamalam kawit kay isang member kan uliya banet o bill vice speaker Mira kesambal ke anak patsang, o ime sansan nan kamadan utak lawat. Ban o kadala spelling kayu o karyawan kak sansan nan resolution wat kapata patsang. Nood kesambal minutes yang uya kawawa en sabmaral puksaraun tonpay. O kapatayang met me all kesambal minutes. Tapi uya aman the Kayun President and Bilingual Bicultural Association the PIPA me Chaptanan Wayne Kwam o bajang met kawit sang floor leader the Vice Speaker me all minutes niya yang bajang Kayun co-person and Wayne Pohnpei which I Tom Granwood abiluya floor leader and co-person ai irabugat mau data utak lapukat poen gak patreng samarai resolution what o kaunsak ira kesambalakan konangan patreng kesambal non malit ai mat kurang Kalangan Senator Perez, pwede kapese takawawan floor amendment silip kulimesa keo na banyari sa lima. Speaker, motion and juga dimasan ban floor amendment. Masulan Masinaban Floor Amendment, puna sa kamagut mamiyak dahil ang rutong ti Masinaban, Koros Motung kamagut o Masani A. Uwang Masani So, kamagut Paitar, Koros Motung Floor Amendment, Silip Kulimesa Keo, Labanyari sa Klimao, Masani A. Uwang Masani So, kamagut Paitar, Tesa Bulman Katar, Floor Amendment. Silip Kulimesa Keo, Labanyari sa Klimao. Kamu Vice Speaker. Alangan Speaker, ninsangan mo mo batuan sa karay kami yung mumutuot tapos dalang ka closed debate dengan dimasan pan main motion. Dan sa mga kamaguto, Koros Motung kamaguto, Masani A. Uwang Masani So, kamagut Paitar, dahil rutong ti Masinaban, LR number of case of 1 Labanyari sa Klimao. Pagkataban katlanan, suspend LR number of case of 1 Labanyari sa Klimao. Amia floor amendment yung magtry kamanatar o sa matry rule may require duplication and safety o kamatan resolution of case of 1 Labanyari sa Klimao. Uyalar kamatan resolution of case of 1 Labanyari sa Klimao LT1. Koros Motung resolution what ni tuwan ay wukitaglar kawatan din lima palimaon. And sansalang way, sa matay issues matoko kakamutan resolution of case of 1 Labanyari sa Klimao LT1, usus ASAC 2A o sa mauwang kakamutan resolution mo. Ranwot try kamanala resolution of case of 1 Labanyari sa Klimao LT1. Masular item pa unfinished business ay man po na sa Vice Speaker. Alangan Speaker, sa karay kami yung mumutuot tapos dalang ka turak tuyang ray sa punaw
Chancellor mau kamagut yung Thailand Torak tipon nembe Asia Kwano o pwede karyaman pen mia Thailand Komal Thailand Torak tipon nembe Asia Kwano. Speaker, Kami Senator Simina. Galang Speaker, ay tungkol sa kartan wow, kapatapatin padeng, sa pulma mi mo kumtiyang kimensangan ranwot, kapengkiyang ranwot kuprang kau na sansal, o nga man naman Israel. Kapro ito saksep kapeng, ay tungkol sa kartan wow kung kami, Vice Speaker, Honorable Members Karusian. Ben, uya ka makit Thailand sa bahal dalaban, lampay siya limaw resolution kalantar. Dia resolution riau may min kailang kakatiran mo to apal. Kamagit yun, mat. Kamagut yung Thailand sa paaltalam pan tipon nembe Asia Klimao. Karos mo utung kamagut to masani ay uwa masani show kamagut paitar ok Thailand sa paaltalar pon nembe Asia Klimao. Kami Senators Simina. Kailangan speaker, kaya pala tungkol sa karatan wow, min withdraw. LR ng perpugi sa klimaw, lepin yan sa klimaw ko talang katiran mo. Chancellor mau kamaguto karos mo utung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paitar o LR ng perpugi sa Klimao lebenyari sa Klimao pat patroyer bangko purkan. Kami Senators Simina. Kailangan speaker, pindi siya kung mumoto min place LR ng perpugi sa klimaw, lepin yan sa klimaw. Ano yung talang kakmasa niya. Chancellor kamagut yung mayor mia karyaman bang kamaguto? Pwede kamagut mayor o mia karyaman pa akmay ko puro pwede ansyo ay man pagkita Thailand place kamutan resolution of case sa Klimao lebenyari sa Klimao bansa bulmatay resolution calendar. Kami Senator Perez. Ben baga magtaga command should copy in should copy in resolution would pray. Pagpag yung Thailand komal lebnansyo Thailand komal lebnansyo muna tayo ban komal iman padron karaman kiyang Thailand mag Thailand metre ko lebnansyo would karata Thailand kagan to la iman pag Thailand sa palbene ninembe tutuat ko leman
O sansal me una tayo multi tayo place kamutan resolution na bukay sa klimaw libanyan sa klimaw pan sa tayo resolution calendar o ipan po na sa chief clerk. Legislature Resolution number FPA sa Kimau Line sa Kimau proposal for resolution expressing our utmost and sincere gratitude and appreciation to Mr. Andrew Drake for his dedicated service and extraordinary contributions to the Friends of the Bombay Public Library during his voluntary service in Bombay for adoption. Dahil ang kakatlanan masanabe, pan po na sa Vice Speaker. Kailangan man speaker ay tungkol sa karanwaw sa pal. Sa karagam yung umutuot pagkitalang ka kuya laman lang KLR number 3 sa Klimaw, Lapinal Ray sa Klimaw o Kamanala. Karos mo utong kamaguto masaniyay. Uwa masaniso. Pag kamaguto po itak tayo pangkatiyan ng masanabe. May kupuruin po na sa mga Chairman in Education. Kami, ng masanabe. Kailangan speaker, kesa pala ay tungkol sa karanwaw. Essential nan resolution what me we are resolution in kapeng. It's self-explanatory. Nan irekan nan whereas kan kasaleda irekan pengkak uya men kapeng of all in Australia men sawa song Punpi Public Library melap. Inangan mo rin resolution what resolution in kapeng. So to me kon magteka patruan likin kapeng. Kailangan speaker. Kailangan Chairman in Education. Kami, Motion yung ito di nasanton resolution what Masular masanabe pan po na sa kamagut. Chairman ringti masanabe. Karos mo utong kamaguto masaniyay. Uwa masaniso. Kamagut po itar. Karos mo utong LR number of case sa Klimaw. Libanyan sa Klimaw. Kawatan yung 5 palimahon. Kailangan chansal masabal matayal usus ong LR number of case sa Klimaw Libanyan sa Klimaw usus A sa kwalu o sa tumawang ranwat tayo kamanalar kamutan resolution what. Vice Speaker. kailangan speaker sa karagam yung pagkitalang sa palti yung right sa puno ang son retoror. Mia kamagut miyayer mia karyaman pen kamaguto. Pwede karyaman pen kamaguto miyayer dan pagitak tayo din sa paltiya ng basic kuno retoror. Kami Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, karuan level tatok sa ilkatsiyang era palita ranwat. Bagi rawat no kasambal. Emen paruan pagita kumin kupurayan kak paruan. Mie wrong me o piltaropa may paruan sang reliable source. Pit one money million issue bana paliyang im koros nan wen pon pe sawas sang pan Green Climate Fund ri tamay paruan mi sa moral kosanat me grant koros me Bombay State aleti aban baroto momodwat pan ratify mo implementation aban uyawan alal dian one monowat isab madail kambana renti should baron ma bienan pungatel me baron tamangi tama uyawi sang negara be baron we get a motion irawata na sainang kamajin aranti puran gaktek o abalito momotwat pumamela ban lelnan ni im koros en wen pon pe tan gak yang kawit pagi igtan na uya wole penaramas antara uya krante ai mat pagi karyaman Tansya mo kamagut sang Senator Perez. Karos mo utong kamaguto masaniyay. Uwang masaniso. Miya masanaban kamaguto. Chairman ng RNT.
Sansal makamuguto to kay kamui. Miya masinube. Kamui Chairman ng RNT, Senator Edward. Kailangan ng Krumi, Honorable Speaker, kakachakaya sa bali, chingol sa karon wow. William, di sabol mo committee in RNT, o Pachuan, sangkakan. Pachuan assignment war reports to, nan regular session watch. Kailangan ng Krumi, Honorable Speaker. Wow. Kamui Chairman Carl. Mr. Speaker, chungol o sa bawal bangko mo yo bangko purakan. Men pag motion na yang aki committee environment or climate puri utan kran tong iya climate change. At committee climate dan yang batin. Kailangan mo. Kamela lang appropriate motion yung mo. Miya karyaman ba rin kamaguto? Karos mo utrong iran kawait masansala sang Senator Carl Masaniyay. Uwang Masaniso kamagut paitar. Masulaan masan ni Rawo, koros mautung kamagut pen assignment Masaniyay. Uwang Masaniso kamagut paitar o ira kasampal wo pan assign ang committee in RNT kabatay ang environment and climate relation o kawait na niya pan report to non-regular session 1. Speaker, Kamui Vice Speaker. kailangan Speaker, ibahan ba doon tada talaga sinong kiti, doon kiti, nauya ka pin. Pwede essential mo usu storor, maluwat. Kat kita dapat doon moni pa mapilranwat, iya kata kapan moni bukan makamor sa palinan film ako naman la. Kaya walila tatawagan ni Sus na intaklawin kiti. Manuel yanti tonuin kiti o kapangi po kubur kalangan wo. Kasulaban siliman. Ang sayo pantangan po Brunwell County. Idil padawan kami lalam niyan so official result pan koloker sang election commissioner waitre friend governor o sansal sa pulmo mo ipokoin kak kitiata credential committee porang kakono pata iya pantatok ni pananane napali yun isusta o nakangkan nakak and moted yamu man nintuan kasanti or wasin kasanatakan Maria iman uyagak kapin Wagi speaker niya so usus na kayo ibatawang kami lang Israel kung metatok na ni Sus kapano usus warrior mat ang ni opala na Israel tatok ni Israel iya ni opal pa ni Sus sang dontay bislanan sa kong wayo mariman prong ko prayang ulian tuway uya kapin bilkapatrayang mo Mr. Speaker Igambil pata Israel aramasin pakan somot sosit ukralakan mabinsong-songan kuki kintungula ng korason pwede kubur kalangan mamiranot wan mamia o pininwa para pakiyang ang kaitar po planong sakuan kakapal at tumal kapon mamulatak o siyapal pan somot o sosit mamia kalangan man Speaker. Kalangan Vice Speaker, kami lang hira kasampal yung kapyung sang Vice Speaker o miyadra bil kapyung sang Senator and Kritikan masyodre ay bahan po na si Senator Kritikan kamu Senator Artu Kailangan ng promo Mr. Speaker kaysa balay sa karataan wow ang suksa jimin pacuan pata melal vit delegation in Sovietskan melal Senator Louis Senator Simina Senator Simram o melel penay na yun the late Honorable Damian Quezon melel chungal koa kan melel Julie the Willie Wellman Conray Charlie o Amanda Sol o Wayne Sopes the Bilboin Bombay o ya at chungal sa karatang katungilat melel o maluwat Burakan at ila paliala resolution na late Honorable Damian Quezon. Ay image may manuli ang kiti delegation and so o sa karita. Kailangan Mr. Speaker.
Kalangan Senator Artui, Senator Simina. Kalangan Speaker ay jungol iretoror aban pittak pagiranot tay kadri lekot kachambaliw lepit impio kain waigan esansal mangwin chokas kaptolonga pagtokyo apolax ari idam kita bangkupuran German mau German in finance tok me delegation in chokas kaptolong lepit impio kai moni melapsyon ka kuburu-purto o siyang kalus me padreng pagpago entatok nan taran moni wot ni karkarak ulian di delegation inso guys yang padreng masen ben impio kay o bagiren German mawon finance ang kakapali sudah bang pansang nan regular session Kalangan Chanjar Kupromian, Senator Simina. Miade Speaker, kami Senator Perez. kalangan ko, Mr. Speaker. Iban baron yang patrang spaiso kapeng kayu kapeng ki tatawan ranwat at mail kapeng ong Senator Ned pwede kaptelong me yang takelong kamatang kusunat silibuguan isak na pali kitkan makowa sumao o sawaspat kan ong manuani sudah lebih-lebih. Kalangan kat-katwat pergi sawaswat bila pontaran wat. Kem segelai man patrang pilwali bagan korus me yang perlawan long pagpagong impio kai o kasarawin pausan kan bila pontaran wat. Kalangan long Chairman Mao, Chairman in Finance. O koros matuwata kami duwat mga palitar nan bugat pagutay sa bulman kita. Iman barawan kem saglaw pagi kubur mawat and bilawiyawiya to Israel gan pilban yang pagi sangon sawas tuwatamat. Aymat kalangan ko Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, Chansalamau Promian. Miade Sakarata, kami Senator Edwin. Jadi kalangan Speaker ay tulan ko wow, wanggan kami Vice Honorable Member kan o Israel kan may ampatay ang kita minsang ranat ng chamber watch o masligi ni wow in patawan uliante melel ngayo Senator Rabis o kapang kiyang melel kam kiyang finance o mumot watch wagi kamanamantan pagpagyo mesansal motay ramot imen uyagi at tungol kapeng megon may imen kapatayang wagi mo inabil sansal irayo sansal ta niyan so me at tungol floor amendment o parata noong songon pagpagpuka nanay itawayan distribution formula mo inasansal mo tama distribution formula bahasa na ruwasa. Main tama kasambal niya trial mot paner ruwasa trial ulian tuon pe yo tama ewe peki trial metek o trial kelang ma ya koneng amount yo mamia ai ma konengan to. Yegis pergi trial tamat metawan distribution formula I songon pek puka o ananin way degetengka waya kita na bawang mamalawlaw at pek pan degetek moin tama kita lapi apali tama pan mawang trompi o kayo tam trompi re ikaping ke pagi tama sepaki momotwat kamanala ay may men bulian kiti dahil moin sa buwapo ko wain pingulap ya kiat kaping pagi kapalitan atungol pagpag matoka uyaban kawawi Constitution Day. Mr. Speaker, po in patrang miya floor motion yung bibilman kapatayang ipatron kamelal melaplepan project yung kan trip retail the talk extension expansion
I patawang kamel project wat pulpan kanito kiyati employment opportunity ong katay. Main event bagi ma yaw supplementary committee PWTC ka patawang ulang PPA o patawang agis wewe kita project wat o economic impact me pambil sosial katay. Eura me moin bil kasampal ong extension wat ma ya specific purpose in wasawat ma pan toka the fisheries pan bil kak toka outer island transportation ong field trip on so pamos mokit the belong commercial purposes moin apa buka moin Mia wasama ramas pangkak provider ng trail yang sama extension wat pan kamawala uyawita tama economic impact na pangkak uyayang trail ay met may mentaki ma supplementary committee PWTC kak dewang PPA o palikan me koneng mabilop singkap na poran kak ekis brief trail ong uyapan totok na mia o ya kairtakan mertebang kakan sapulman ki sang ni uya panextension kalangan kagitorian Chancel makamagitiyo mo karos mo utung kamagut masani ay o masani show kamagut poita niya masana ba chairman and PWTC Lakas speaker. Ito wow kapat-kapat. Kasi yung sa pulmong magpumulian gitir mangut kasang balwat. Ito na malwat kung kamoy pay melel poros dito sa Simon wat melel dan min kasang balang ay tempo ang page ta kaya ka and tete yang ya child purpose in child extension of and chapter metro EPA. Diba? So, apali assignment what po, nagtito naman. Langan. Masular masana ben kamagut mamia karos mo utung kamaguto masani ay uang masani show kamagut work tayo utung tiyan masana be aleta o bansay ng kamitin PWTC. Miadjay retoror Masular retoror ay ban po na siya vice speaker. Gumra olaw tikin patik siya po. Speaker nuwaw kapag kita tongkan koros mo po itarangot o ikamela metatok karwaro korosanan o pala. Sang nakarabaw iman sa kare gomno mamotuot pagigitalang kakon may tisanan iya kuburto uyalang alam ranwat Moitong kamtigan ng totoo ko prong sa palinan wasang ilang lamot subject to college speaker. Nangan muna iban po na siya kamagut and Ron Maledi Mia Pakair siya ang chairman kan kamu chairman kar Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo yung bangko puro ka naong pakair kami din mo ni ninduan kaway din ito nga chairman and kambang kamarain napit kau na badan Chen so sa imbiyo kain so guys Chen ang kakarong ng lakap na may isang kulak tuwaw kailangan may Mr. Speaker Kalangan chairman na San Salamaw Pakair San chairman and Moni Sablo Marail Sablo Mamail Karong-rong kulak tuwaw lakap kangang uyawiyang member o senator kan koros melel talaga so guys ang pa dyan kamu Senator Artui Kailangan, Mr. Speaker, moong sabul mo muy kamdiin environment, miya sabul macay report staff kan pajawan na rin kangak may dan kak review o sign la ay match pakairong committee. Pakayat sa chairman and environment kangang uyawiyang vice o member kan miya sabul mo may report may balance circulate malagakan check o katkiyang kupramay Senator Ned, Chairman Ned. Kailangan ng kamo speaker ay tungal sa karan wow sa bal.
Imen Badroan Pata sa Wilmang Committee and Roson Mao o Pakargi Thailand Wilamelam Lakap Klok Isak Executive Ki Draft Sending Committee Report Riau Conference Room Nambe EU Morinta Moni Chancellor Mao Pakayar San Chairman Clock Ishak Committee in Health Lakap. Miade Pakayar San Chairman taken Bachelor Iban Ponus Komagut Challenge Komalti Sang Yakupuran Woto Sabal Benet subject to call. Koros Motum Komaguto Masani A Huo Masani Show Komagut Paitar Chaipan Komaltier or Kalangan Kupur Koros Senator Kan Pukuprotail at Chanamau Wapaliar Tongan Rawat.